The lock in your team is a cheat, and he brought to my team a victory in the set. Thank you. Your support is much appreciated in this juncture. Ladies and gentlemen, I know you're going to enjoy tonight, and I will certainly enjoy being a part of it with you here. We have, as I say, 8 rōpū performing tonight. The first rōpū is, of course, Tomairangi. The second rōpū is Ngā Pepe o Te Kura. Those are the year 7 and 8, ladies and gentlemen, who will be performing here tonight. And then Hene Ngākau, followed by Te Reo Rangahau. And then following interval, we will have Te O Marama, Ngā Tuakana o Te Kura, Rapukahurangi, and then Hene Mai. Engari me tīmata tātou I aia tonu nei, ladies and gentlemen, if you're ready, let me hear say aye. So it sounds like we're not ready. E te iwi mea koe I te mai koutou wa hine mā, karanga mai aye. Tāne mā, if you're not watching Sky Go, let me hear say aye. Ladies and gentlemen, our first rōpū tonight is Tomairangi, led by their Prefect, Koarea, Ringrose Rame. Ka ho mai te waki He mihi nā Koarea, he mea hanga tō kupare ko rangi nui e titiru I honei te tua nui ko papatua nuku te paparahi. Ko ngā maunga ngā pōpō. Ko pūhanga tohora titiru ki taramaro, kupe taramuro, kupe titiru ki whiria o te whaia ko te nini te kamo rahiri. Whiria titiru ki panguru pāpata te rākau e tū patapata na ki te tau huāturu. Panguru pāpata titiru ki maunga tani whakaro morua. He mihi nui whakaharahara ki a koutou katoa. Tuatahi he mai aroha ki ngā mate a kui mā koro mā mo ngā tōtara kua hinga I te wao nui a tāne. Moi mai rā I roto I te koro waio I hoa o ngā mano. He mihi hoki tēnei ki ngā whānau katoa, ngā hau e whā o tēnei motu. E ngā karanga maha kua tae mai ki tēnei pō whakahira ki te mātaki a mātau ngā kōhine. E kā pura nei te whāwhira o tō Mairangi kei te mihi. Mauriura. The Prefect is Koarea. She is the Prefect of Tomairangi 2019. The position for her has come with a lot of new opportunities that at times require stepping out of her comfort zone. This has included teaching a full kapahaka bracket, which we have been performing and working on for the past 2. Her first acknowledgement goes to her whānau, those who have contributed to make this night possible. They have been her pautoko manoa and their guidance throughout this journey of emotions. And lastly, to the group of Tomairangi who have dedicated their time to be a part of this journey with Koarea, being an ear to listen and a big help as you have respected these waiata as if they were your own and hands-on to learn new things, even if it means stepping out of your comfort zones. As we have all steered the waka together as a rōpū of Tomairangi with achievement, and it is shown through the bracket. Again, a big welcome to you all from the Prefect, Koarea Ringrose Rāmeka. Ko ngā waiata, ko te waiata tuatahi tūwana nā te whānau henare. Ko te waiata tuarua, tō mai nā tākini matutaira I haka. Ko te waiata tuatoru I te tekau mā whāna ngai tāwake whānui. Ko te waiata tua whā rerenga wairua nā ngā puhi whānui. Ko te waiata tuarima mori ānuku, he mea tito e makita lia no te o Pauri. Ko te waiata whakamutunga hei ko nā rā, he mea tito e te waimarie Ngātai Callahan. E te imui, te homai, te pakipaki nui whakaharahara, hei whakataupaki I tā tātou rūpū tuatai noroto mai o te whare o Tomairangi. Yeah.
Tēnā koutou katoa, ko te rito apira hama tōku ingoa. Eri tēnei no ngā titu whare so ngā tikuri te aupari me te morehu. A he tai wahau. Kia ora. Kia ora e te whānau, ko Geraldine Smith, Clark tōku ingoa. He ria hau no ngā puhi. Te aupari i ngā tikuri rongo mai wahine. A he tai te kāhau. Kia ora. Kia ora, Koarea Swollen tōku ingoa, huri tēnei no Ngāti Kahungunu me Rangitane a he tau tamatahi hau. Kia ora. Maori o rei te whānau, ko Koarea Ringo Zamika tōku ingoa, huri tēnei no Te Ati Hauni a Pāpārangi, Ngāti Nui tonu, Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, Ngāti Tōhoki, he tau tika marua hau. Kia ora. Mauri ora te whānau, ko Tangiroi Matakini tōku ingoa, huri tēnei no Waikato Tainui he tau te kaumarua hau. Kia ora. Kia ora tātou te whānau, ko te Waimāri i ngā tai Callaghan tōku ingoa, he ria hau no te whānau a whanui, te aroa me Tainui, a he tau te kaumatahi hau. Kia ora. Kia ora, ko Pano Flevo Huaki tōku ingoa, he uri tēnei no te pāna apnei a he tau te kawaha. Kia ora. Tēnā koutou katoa ko Nala Casey Tohere Maia tōku ingoa, he tau te kawaha. He uri a hau no ngā puhi te parawhau me ngā tuai. Tēnā koutou. Kia ora, ko Matari ki ngā tai Callaghan tōku ingoa, he uri tēnei no te whānau apnei, Tainui me te aroa a he tau te kawaha. Kia ora. Mauri ora e te whānau, ko Brady Simeon tōku ingoa, he uri a hau no ngā pui, ngā tine me ngā tiprau, a he tau te kawaha. Kia ora. Kia ora, ko Shayvara Sullivan tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Kahungunu me ngā tiprau, me tau te kaumārua hau. Kia ora. Kia ora, ko Zana Dimitro tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Awa me Ngai Tūhoi he tau iwa hau. Kia ora. Kia ora, ko Rui Hāpaingu Wilcox tōku ingoa, he tau te kawahau, ko ngā puhi me tūhoi o Gulu. Kia ora. Kia ora, ko te Kairaposa tōku ingoa, he uri tēnei no te awa, a he tau iwa hau. Kia ora. Kia ora, ko te Arohashu Benjamin tōku ingoa, he uri a hau no te whānau apnei me Ngāti Kahungunu a he tau te kamatai hau. Kia ora. Kia ora, ko Joanna Mason tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Kura me Ngāti Kahungunu a he tau te kamarua hau. Kia ora. Tēnā tātou katoa, ko te Ngarua Uri tōku ingoa, he uri tēnei no Taranaki Tūturu me te Atiawa. Kia ora. Kia ora, ko Maia Mati e tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Kahungunu me Ngāti Porou, a he tau te kawahu. Kia ora. Nā wā ko te Kaumenga tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Porou me Ngāti Kahungunu, a he tau te kawahu. Kia ora. Kia ora, ko Erika Mo tōku ingoa, ko ngā reuri pui a he tau iwa ahau. Kia ora. Kia ora, ko Shapira Pirita tōku ingoa, no Ngāti Whara a he tau te kawahu. Kia ora. Kia ora, ko Michelea Grandpada tōku ingoa, uri tēnei no Ngāti Whara he tau te kaumātai ahau. Kia ora. Kia ora, ko Myra Sampo tōku ingoa, uri tēnei no Ngāti Whara he tau iwa ahau. Kia ora. Kia ora. Ko Huri Elohe tōku ingoa, he tau iwa ahau. He uri tēnei no ngā puhi te aroa me Ngāti Te Wharewha. Kia ora.
Kia ora, ko Miriama kore katoa ki mua. He iri tēnei no te whānau apunu me ngā puri. He tautaka matai ahau. Kia ora. Kia ora, ko Jamie i tara katoa ki mua. He iri tēnei no ngā puri me ngā tiparara. He tau iwa ahau. Kia ora. Kia ora, ko Tāria kore pā Smith tōku ingoa. He uri tēnei no te whānawa apanui me ngā puhi a he tautaka māturu ahau. Kia ora. Kia ora, ko Mana me Bobo tōku ingoa. He uri no ngā te whāsoa kei kaitahi me Rarotonga. And I'm Evelyn. Kia ora.
E te iwi nā te mea ko te rōpū tuatahi te nā kia kahatunga te whakahaha. I te pare, o tō